जोंनि आबाद खेथि गासिबो आरो जोंनि गोजा न'खौबो दिनै सिफायबाय जोङो बादा होदोंमोन मानियाखै सरकार लेभेलनिफ्राय फैनानै दिनै जोंखौहाय बेबादि गोदाव सोराव खालामबाय जोंनो बे हाखौ नांगौ जोङो जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' बिथां सारनियाव जोङो खावलायहरो जोङो बिनिफ्राय माब्लाबाबो ओंखारलांनाय नङा जोंनि जिउखौ जोङो दान होगोन सरकारनि मानसिया जोंखौ गावथारलाङो ना बुथारलाङो सिथारलांब्लाबो जों बे हानिफ्राय माब्लाबो ओंखारलांनाय नङा आरो दिनै जोंखौ इभेकसन खालामदोंबा बै गुबुन जाथिफोरखौबो खालामनांगोन बिसोरखौ खालामाबा जोंनो माबा मोनसे खालामहैनाय जागोन बिनि थाखाय जों एक्सन लागोन जुदि जोंखौल' इभेकसन खालामनानै बे सावथालफोरखौ खालामाबा जों माब्लाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आरो बे हानिफ्राय जों माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा आरो जोंनो बे हाखौ नांगौ जों बबे जायगायाव थांनानै संसार जाहैनो जोंहा फिसा फिसौ दं बिसोरखौ फोरोंलांनाय फेदेरलांनायनि जोंहा माबा मोनसे मिजिं थांखि दं मावनानै दांनानै जानायजों दिनै जोंनि हाफ्रा दैफोरजों खुरखानानै दिनै जोंनि हाया सिलिंखार जाबाय जोङो दिनै अन्थाइफोर खनबायबायनानै जानांबाय समनि गेजेराव बन फाननानै जानांबाय जों दुखुथिया बर' फिसाफोर बर'आ दिनैहाय मोनथाय दङ जे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि आमोलनिफ्रायनो बर'आ ट्राइबेल हिसाबै बेबादि रिजार्भ ओनसोलाव मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा बर' जाथि बेनिखायनो जोंहा मोनथाय दङखाय जोङो बे रिजार्भआव हाबदों आरो बे रिजार्भखौ जों दखल खालामदों आरो बिनिफ्राय जों ओंखारनो होननानै जों फैयाखै बेयावनि बर' फिसाफ्रा जोङो बेवहाय फैनाया 2016 मायथाइयाव जोङो फैदों जों गोरिब दुखियानि थाखाय जोङो न' बां मोजां लुनो हायाखै जों सम्पति खामायनो हायाखै मानोना जोंनि बिसायफ्रा खामला मावनानै जाहैयो समाव जोङो खामला मोनोबा जों उदालगुरिनि बे खाथिनि गामियावबो जों बेसरफोर फुहैयो समाव माइ गायनानै जों बेबायदि जायो समाव साम' खांख्राइ खननानै जोङो गोजान दैयाव थांनानै बेफोरबायदि फाननानै जानानै जों जिउ खांनाय जोङो बर' हारिफोर जोंहा बर' हारिया माखासे जोंनि गेदेर गोलाव गोजौ थाखोनि बर' हारिया दिनै जोंखौ सिनायाखै जोङो जेबो सुबिदा मोनाखै बिनिखाय जों दिनै बे जायगायाव जोंनि गामियाव 2 नं खालबारियाव जोंहा ओरैनो 50टा न'खर जोंहा दङ दिनैहाय सिफायजोब्बाय जोंनि ओमफ्राय जोंनि चार्चफ्रा बेबादि दङ काथलिक मोनसे दङ लुथार मोनसे दं NLC मोनसे दं मोनथाम चार्चजों जोङो बेहाय गामि दरसे 50टानिबो एबा गहर जोंहा दङ गिर्जा न'खौ सिफायबा जों जोबोद दुखु मोनदों बेखौ जोङो धोरोमनि बिद्रुथि लांबाय नामा होननानै जोङो सानदों आरो जोङो बुङो धोरोमनि बेबादि धोरोमसालिखौ सिफायनो मोनामोन जोंनि न'खौ सिफायब्लाबो बिसोरो बेबादि खालामनो मोनामोन जों गोबां दुखु मोनदों बेनिखायनो जोङो बे हानिफ्राय ओंखारलाङा जों चेलेन्ज खालामगोन आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आङो आंनि गामिया माजुलि सेसाफानि दैजों लांजानाय आङो फिसाफ्रा आंनिया 3 दङ फिसा हिन्जाव सासे फिसा हौवा 2 बिसोरो माने आंनि सासेया गिदिरसिना हाबा जाबाय गथ' दं दा बिथांमोननो आंनि फिसाफोरनो होलांनो थाखाय हा फेरलेबसे हा गैया बेनिखायनो आङो बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामदों बिनिफ्राय जों माब्लाबो ओंखारलाङा हायोबा दिनैनो गावथारलाङो ना बुथारलाङो बे नोंसिनि इस्सा जोङो बेखौनो राइट लादों सिगाङावनो आं सरकारनिसिम खावलायग्रोनोसो सानो बेनो जोंनि जायगायाव जों रायजो राजाखौ सरकारा मानो सिखार खालामबाय थायो आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंखौ मानो सिखार खालामो राजा लामायाव जोंखौ लानानै ट्रेन लामा राजा लामायाव जोंखौ रानहोहैदों बिसोर बै समाव बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बर'लेण्डनि सार्थआव जोंखौ बिजि फिसा हाजिराव खालामहैदों जोंनिफ्राय थिप सुइ लादों जों होदों दिनै जोंखौहाय बर'लेण्डआव जों नांगौ होननानै होसोर गायनायखौ जोंनि बेसेनखौ जोंखौ दोनाखै बर' लिडारफ्रा जोंखौसो उल्थायै जोंखौ सिखार खालामनानै दिनै एबेसन खालामहोदों जोङो थैयो थाङो जों जेबो बुजिया हायोब्ला जोंनि रावखौ सहायनो हाब्ला आर्मि पुलिस लाबोनानै जोंखौ गावथारफै होनब्लाबो जों बाव थैनो गोसो दं जों बाव थैनो गोसो दं जोंनि थिप सुइ होखादोंब्ला जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै काजलगावआव जोंखौ रायजो राजा लिंलांनानै जोंखौ टेप सुइ होदों थैनि सुइ होदों होमब्ला जों बेहाय थैगोन जों बिखा फोरदांनानै बुङो बर' लिडारफोरा माब्लाबाबो गोरोबाब्ला बर'नि गेजेराव दाङाबाजि होसोलायनाया मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा आरो बुङो आङो खावलायो इउटुबारफोरखौबो बर' लिडारफोरखौ मालाबा ज' जानायनि खोथा फंसेबो बुङा बेनिखायनो आं खावलायदों इउटुबारफोरखौ बर' लिडारफोरखौ ज' जानांगौ आरो बिसोरनि संमिलनखौ जों नुनांगौ नङाब्ला बर'नि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजि एबेसन खालामनाय होखारनाय सोरखौबा सिखार खालामनाया बर'नि लिडाराव जाबाय थागोन आरो उग्रपन्थीयाबो ओंखारबाय थागोन उग्रपन्थी ओंखारबावनांगौब्ला बिनि दायनिगिरिया बर' लिडारफोरनाव जागोन
बेनिखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो एसेनोसै गल गथा हिसाबै 35 घर आरो 2 नं खालबारि हिसाबै 52 घर आरो बिनिफ्राय धोरोमसालिखौ सिफायनाया गंब्रै धोरोमसालिखौ जोङो ओरैनो लुखाङा जोंनि न'खौ सिफायबाय जों बेखौ जों जथेस्थ' सानोमोन खिन्थु धोरोमसालिखौ सिफायनायखौ जों बेखौ दुखु मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो थाङोबा धोरोमसालिया जोंजों थांफायो हा जोंनो नांगौबा जों बोखांना लांनो थांगौमोन बेखौ सरकारा मानो सिफायखो बबेबा बाथौ धोरोम मन्दिरब्लाबो बे धोरोमसालिखौ सिफायनाया बेखौ जों दुखु मोनो जिखि धोरोमानो जाया मानो जोङो बेवहाय बिटिआर सरकारनि थाखाय जोङो बियो बेवहाय जोङो आसाम सरकारनि थाखाय बियो बेवहाय जोङो इन्डियान सरकारनि थाखाय बियो जेनेबा देशा मोजां जायो आसाम सरकारा मोजां जायो बिटिआर सरकारा मोजां जायो जोङो जेनेबा बर' लिडारफ्रा मोजाङै दैदेनलाङो जों बेनि थाखाय जों बे मन्दिराव जों बियोमोन बेखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिराद दुखु मोनदों दा जोंहा जोबोद खहा जादों बे मन्दिरखौ लुखांफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया अननानै आं खावलायो बर' लिडारफोरखौ दानि सरकारखौ जोंनि बे मन्दिरखौ लुखांनायाव जेन मदद होयो आरो जोङो जे बायला जिला जाजोब्बाय जोंनि न' बांफ्रा जोङो बिसि फिसा बेबायदि हाजाराव उन्दैफोरखौ लानानै बे नेहेर समाव गुसु समाव जों बोरै थागोन जोंनो तिरपाल बा थिं माबा मोनसे बेबस्था खालामना होफैनांगौ दिनै मोनबेसे संगठन दं जोंखौ जेबो आदेश लाफैयाखै इउपिपिएलनिफ्रायबो लाफैयाखै बिपिएफनिफ्रायबो लाफैयाखै जोंखौ बै समनि बिपिएफनि आमोलनिफ्रायनो जोंखौ मुसारि साथाजों जोंखौ राजनिथि गेलेबोबाय थादों पाब्लिकखौ जोंखौ सिखार खालामबोबाय थादों दिनैबो एखे धरननि बे इउपिपिएल सरकारावबो बेबायदि राजनिथिया फैगोन नामा जोंनो बेखौसो नांगौ दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै मोनायाव जोङो बुहुद खस्थ'यै थाबाय जोङो एरसो एरला जों थाबाय गिजि गिला प्लास्टिकफोरखौ जों खोंनानै थाबाय जोङो बुङो बे उन्दैफोरखौ जों लानाय एसे गोसोआव जों गजबना लानांगौआव जों बेसेबां खस्थ' मोनखो दिनै जोङो बे जायगायाव थाबाय थानानै जोंनि खाथियाव लेंसन बायदियाव हाजार हाजार सावथालफोर दं बिसोर झारखान्डनिफ्राय फैदों बोजोंनिफ्राय फैदों बिसोरखौ दिनै मानो होनो हायाखै बिसोरखौ मानो थाङाखै जोङो बेवहाय बन सयै होदों जोङो बेहाय होसोदावदों जों थै गारदों बिसोरो थानो मोनदों जों थै होनाया जों मानो थानो मोनाखै जोङो जिउ गारदों बर' जाथिया बेहाय गोबां हाजार हाजार मानसि थैदों दिनै सावथालफोरा थैयाखै बिसोरखौ होआखै जों बर'खौ मानो होदों जोङो बेहाय जिउ होगोन जों बेहाय बिखा फोरदांना जोङो थागोन जों बर' हिसाबै जोंहा ट्राइबेल हिसाबै जोंनि ट्राइबेल जायगायाव जों थागोन बेनिफ्राय जों मालाबाबो जों दोरोदनाय नङा আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ যিমান মাননীয় আমাৰ ডাঙৰীয়া আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ CM ছাৰ প্ৰমোদ ছাৰ তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা আজি চিৰাং 14 নং চিৰাং দুৱাৰৰ পৰা যিটো আমি য'ত আমি বড়োলেণ্ডৰ মাটিত আমি বসবাস কৰিছোঁ এইটো জাগাত যোৱাকালি আহি কিনে তেওঁলোকে আমাক ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি পেলাই যোৱাকালি আমাক এভেকশ্যন কৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি দুখ লাগিছোঁ চৰকাৰে আমাৰ ইমান ডাঙৰ নিৰ্মাণ কৰা ইমান ডাঙৰ 4খন গীৰ্জা ধ্বংস কৰি গ'ল বা এইটো ভাঙি গ'ল তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত দুখিত মানে চৰকাৰটো কি এইটো চৰকাৰটো কি মানুহক মানে কি ধৰ্মৰ বিৰোধীৰ চৰকাৰ নেকি মানুহটো থাকিব লাগে ঈশ্বৰেতো পৃথিৱী বনাইছে মাটি দিছে কিন্তু সেই বুলি আমি আজি বিটিআৰৰ নোহোৱাৰ আগৰ পৰা আমি ইয়াতে বড়োবিলাকে আমি বসবাস কৰিছোঁ আমি ট্ৰাইবেল জাতি আমি জংঘলত থকা মানুহ আমিতো কোনো বাংলাদেশীৰ পৰা অহা নাই কোনো ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা নাই কোনো পাকিস্তানৰ পৰা অহা নাই আমি কোনটো দেশৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ নিজৰ তেজ নিজৰ মাটি যিমান দোৱা খান্দিব সিমান দোৱা আমাৰ আইতা আইটিৰ সব হাৰ্দি পাব আৰু খুন পাব তেজ পাব আমাৰো তেজ পাব আমি ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ আজি ইয়াতে বসবাস কৰি আছে এইটো যদি চৰকাৰে আমাৰ সংস্থা দিব নোৱাৰে কিন্তু এইটো চৰকাৰ কি হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি দুখিত পাইছোঁ চৰকাৰক আৰু নিৰাপদ চৰকাৰে যে আমাক এইটো অতি পলমে আমাক ইয়াতে থাকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আমি ইয়াতে 2016 পৰা বসবাস কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ FRC এপ্ৰুভ হৈ গৈছে এইটো সব কৰি দিছে কৰাৰ পিছতো আজি এইটো খেদিব আহিছে যোৱাকালি আমি 3-4 বাৰ EM ফেৰেংগাৰ ছাৰ তাত গৈছোঁ আমি আমাৰ ৰেঞ্জৰ
ৰেঞ্জাৰৰ তাত গৈছোঁ DFO তাত গৈছোঁ তথাপি আমি বাৰে বাৰে সুধিছোঁ যে আমাৰ তাত ইভেকশ্যন হ'ব নেকি ন'টিছ দিছে তথাপি আমাক কৈছিলে নহ'ব বুলি কিন্তু হঠাতে আমাক আহি কিনে ইভেকশ্যন কৰিলে এইটো কেনেকুৱা প্ৰশ্ন হ'ল এইটোৰ কাৰণে আমি সুধিছোঁ কিন্তু আমি জনতাই যদি তেওঁলোকক আজি যদি আমি উঠাই দিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ বিটিআৰৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব বুলি কিন্তু আমাক এনেকুৱা যে ধ্বংস কৰিব লাগে 7 বাৰ 6 বাৰ যে ইভেকশ্যন কৰা কোনটো আইনত লিখা আছে আজি 2005ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা চুক্তি হৈছে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক জংঘলত থাকি পেলাই বসবাস কৰিবলৈ কিন্তু ইটো ট্ৰাইবেল আজিতো আগে উঠাই লোৱা নাই নহয় চৰকাৰে না উঠাই লৈছে আমিতো থাকিব পাব লাগে উঠাই লোৱা নাই নহয় থাকিব পাব লাগে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ 100 বাৰ খেদিলেও আমি 1000 বাৰ ইয়াতে ঘৰ বনাম আমি থাকিম আমাৰ বড়োৰ ট্ৰাইবেল লেণ্ড ব্লকৰ আমাৰ মাটি আমি থাকিম যদি পাৰে আজিতো আমাক খেদিছে বড়ো জাতিক কিন্তু আজি পাৰে যদি পাৰে বেলেগ জাতিক ধৰি কিনে দেখাক আৰু কৰি কিনে দেখাক আমি চ্যালেঞ্জ দিছোঁ যদি নেখেদে আমাৰ জুই জ্বলিব ভাৰত মাতাকে সর্বানন্দ সোনোৱালকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা प्रमोद सर नरेंद्र मोदी सर अमित शाह सर আমি আহ্বান কৰিছোঁ খেদিব নোৱাৰিলে চাব আমি সব চাব আমি আৰু ইয়াতে আমি আজি কোনো কম আমাৰ এইখিনি আমি 100 বাৰ খেদিলেও থাকিম 200 বাৰ খেদিলেও থাকিম আমি নাযাওঁ আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ ইয়াতে যিমান ধ্বংস কৰিছে এইখিনি আমাক সব লাগে মই এইখিনি কৈ মই মন্তব্য কৰিছোঁ মোৰ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে ইয়াত ইলিগেলি থাকি আছে আপোনালোকে ইলিগেলি থাকি আছে না কিহৰ কাৰণে থাকি আছে আপোনালোকে ইলিগেলি আমি থাকা নাই গতিকে আমাৰতো আমাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা আছে বহুত নাগালেণ্ডৰ পৰা 75 ঘৰ আহিছে অৰুণাচলৰ পৰা আজি 30 ঘৰ আহিছে আজি চিৰাং জিলাতে বহুত এইটো নাঙলদৈ আজি মাটি খান্দি লৈ গৈছে আৰু এইটো বিমা পানী আই নদী এইবিলাকত বহুত নিছে আৰু ইফালে আপোনালোকে যাক চিৰাং জিলাতে বহুতত অনিষ্ট এইটো চৰকাৰটো সংস্থাপন দিয়া নাই 2 বিঘা 1 বিঘা মাটি দিছে নদী কিনাৰত ইয়াতে বড়ো মানুহ কি খাব নোৱাৰে পাৰে নেকি বড়ো 16 বিঘা মাটি থাকিলেও খাব নোৱাৰে এনেকা মাটিত কেনেকা খাব গতিকে ময়ো আহিছোঁ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আমাক এতিয়া মাটি নাই আমাক মাটি লাগে ইটোৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আপোনালোকক চৰকাৰৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিবা কথা দিছে নেকি আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কথা মানে আমি আজি হলৰ পৰা ৰেঞ্জাৰৰ দুৱাৰত গৈ আছোঁ EMৰ দুৱাৰত গৈ আছোঁ আৰু ইফালে আমি আমাৰ বিষয়া আমাৰ DFৰ দুৱাৰত আমি গৈছোঁ আমাক কয় যে য'ত থাকে তাতে থাকিব আৰু তাৰ পৰা 1 ইঞ্চিও নাযাব হিটোৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা বৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি তাৰ পৰা ইফালে সোমোৱা নাই আমি ইয়াতে আছোঁ কিন্তু আমি ক'তো নাযাওঁ আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ মাটি আমি বড়োলেণ্ডতে আছোঁ সেইটোতো আমি বেয়া কাম কৰা নাই আমিতো ট্ৰাইবেল জাতি আমি আৰু ক'ত যাম যদি মাটি থাকিলে বা আমাৰ কিবা এটা যদি সা সুবিধা থাকিলেহেঁতেন আমি ইয়াতে আজি নাহিলোঁ হয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি ইয়াতে থাকিম আৰু আমি ইয়াতে বসবাস কৰিম আমাৰ যোৱাকালি ঘৰ ভাঙাটো আমাৰ 4খন বিশক ডাঙৰ নিৰ্মাণ কৰা গীৰ্জাঘৰ ভাঙিছে লগতে আমাৰ ইয়াতে 52 এবভ হাউচটো মানে ভাঙি দিছে তাৰপিছত 35 ইফালে ভাঙিছে লগভগ আৰু ইফালে 2-3টা গাঁও আছিলে কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু টাইমটো ক'লা নাই তথাপি এইটো 6-7 বাৰ হৈছে সিফালে আগতে মানে 45 ঘৰ এনেকুৱা 300 এবভ ঘৰ আমাৰ ইয়াতে মানে বাৰে বাৰে আহি কিনে এভেকশ্যন কৰি আছে আমাৰ ৰাইজবিলাকতো সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কিনে ৰাতি এনেকৈ মানে সৰু তিৰপাল ফাটা চিৰা তিৰপালবিলাক লৈ পেলাই আজি বসবাস কৰিলে নিহাৰৰ পানীত আৰু ঠাণ্ডা পানীত কিন্তু এনেকুৱা যদি মৰম দুৱেল নাই বা মৰম দুৱা নাই এইটো চৰকাৰক আমি কি ক'ম আৰু আমিতো এনেকৈ আছোঁ গতিকে আমাক খাৱা ব্যৱস্থা বা কিবা ব্যৱস্থা আমাক আজি দিয়া নাই আমাক ৰিলিফ থৈছিলে লকডাউনৰ টাইমত 3 কিলো চাউল দি কিনে আমাক 3 মাহ মাত্ৰ তাতে 6 মাহ মাত্ৰ আমাক থৱালে তাৰ পৰা আমি আহি পেলাই আকৌ সোমালোঁ গতিকে আমাক এইখিনি ইমান অন্যায় কৰাটো আমি ভাল পোৱা নাই এইটোৰ কাৰণে মই প্ৰমোদ ছাৰক মই জনাইছোঁ আমাক সংস্থাপন জল্দি দিব লাগে আৰু মই EM ফেৰেঙা ছাৰকো জনাইছোঁ তেওঁ আমাক যেন ভালকৈ সুবিধা দিব লাগে কাৰণ এইটো কাম চৰকাৰৰ আৰু চৰকাৰৰ আমিয়ে বনাইছোঁ চৰকাৰ আমাৰ টিপ চুই লৈ কিনে চৰকাৰ হৈছে আৰু আমি চৰকাৰ ভাঙিবও পাৰোঁ আমি সাজিবও পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ চৰকাৰ আমি আনিবও পাৰোঁ আমি ভাঙিবও পাৰোঁ এইটোৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ চৰকাৰে যদি আমাক যদি নিজে চৰকাৰ জিন্দা হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিছে গাড়ীটো বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ নহ'লেতো আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এইখিনি আমাৰ 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं
रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एपल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।